Dinosaurs chanchin Hmasang khan ramsa rapthlak le hrawl pui ten lo om to thina ma se tuna chuan chung te chu an mang zo ta ni khovel hi kumtluk le ding on pali point paruk vel liam ta khan alo pianga kumtluk le ding on li liam ta khan nunna ma saber bacteria hi an lo piang vele tranta a ma se kor le ru nei chiran nung te chu kumbak ta duai zaruk ayat le ma liam ta tang khan an lo piang tran ta chau thungani precambrian time an ti hun malam kumtluk le ding on liam ta hun lai kha chu tlem te tak chau scientist te point an hra thei to ni dinosaur te hi khovel ran nung hrawl le lian ber chi an ni a khovela kumbak ta duai za som ruk zen zone an lo om to ni kumbak ta duai za ni som ni panga liam ta tran khan khovela an lo piang trana kumbak ta duai som ruk panga liam ta vel khan an thimang le ta vek mai ni mishing tu mai na taka dinosaur kan hmuman lo ti na ni chu kumsang khazaria som ni pali khan William Buckland chuan dinosaur masaber mingatan Megalosaurus great lizard avua kumsang khazaria som ni panga khan Gideon Mantel chuan Iguanodon ti ming aphua vele bokani hengte hi dinosaur ti ming phua chu ma khani annuwa British scientist Richard Owen chuan kumsang khazaria somli pakhata Dinosauria terrible lizard ti aron soilar vele ta boka chuti lai chuan dinosaur chi sang zasari lai hria chu ani ta bokani dinosaur zongjong te hi lian le hrawl tak tak ani vek bik lova a then te phei chu arpui tiat lek te po ani ve thin ani dinosaur silar zual bik em te chu Stegosaurus hei dinosaurs nungzang zum fur chi khania film lama chuan in lo mu fo to thinin arinom Tyrannosaurus rex hei dinosaur hrawl le kol tak ni in an la om nge ni Triceratops hei chu asang lutuk ve lem lo na in dinosaur ngeng le huai tak mai nia angonga thil par deuh hluai omin ki pahnih anei baka anar zone vela ki pakhat a om bokani Diplodocus he dinosaur po hi alar ber te zinga mi ni in arinom alian tham em maya mai sei tak nei in angong po sei hlea thinglera thingzi te ei thin ani ma se atruana fumin azaidam le thung ani Iguanodon he dinosaur po hi akolin sahel ei chi thonia apian manga chuan Tyrannosaurus rex tenen in angtak ni in chuai chon ante deuh thung si ni ma se mel ma bei nuam ti tak le kol sen lulul tak an ni ve thung ani dinosaur si sang atam angin dinosaur tian soi nim lam ei chi plant eater le sahel ei chi flesh eater an om sang thlu hloma achi sang po zariat lai sia thei ani anom hun lai hi ani nang vek lova dinosaur then khat khovela an lo piana an khosak mup nuwa an thi le nu rei fe a dinosaur sidang an lo piang vele ta zela chu tiang chon anin dot chho zut mai ni an lo mang chan hi chiang taka hria thei ani lova theory tam tak zir ni ma sela scientist te chu an hlo thling thei chi ta lo ni dinosaur masa te chu Triassic period hun lai nan lo om tran to a chu kumbak ta duai zan hi somli pariat lai liam ta khani terrestrial vertebrates santi ho zinga mi ni in kumbak ta duai za som thum panga chung an omani fossil record atanga alan dan chuan Jurassic period hun lai khan sawa po dinosaurs ti ang khan nia anuwa paleontologist te chuan dinosaur subgroup pa an chiar tel ta dei ani chung sawa te chu kumbak ta duai somruk paruk liam ta vel khan an thitre umaya chung jinga then kha chau chu antam kho chuak ve ta ni dinosaur si chi sang atam le maya chung group sang te chu taxonomic morphological le ecological standpoint sa te then an ni dinosaur hun lai hian ramsa chi sang singkhat ai tam man oma chung jinga chuan sawalam chi ho po an om nual bokani dinosaur hi tun main khomol sanga anom veka
anom na hmuna zirin ramsa te po chi hrang hrang an ni hlom ani a then chu hnim ei chi herbivores an ni lain then khat chu sahel ei chi carnivores an ni thung ani dinosaurs then khate ke pahnia kal la nom lain then khate chu ramsa pa ngai anga ke pali manga kal chi te po an ni bok chuti lain ki le chuang nei te po an om fur bok ani evidence atang an chui dan phei chuan tui nei chi le buchep chi te po an om hrang ve vekani savalam chi hawa prehistoric dinosaurs te chu an taksa lian le meya alien ber chi sauropod dinosaurs phei chu meter som nga pariat fit za som kwa sei le meter kwa point pani panga fit som thum le inchili la ya sang ani chuti line dinosaurs tam takte ro chu te takte te pon oma Zizenikas phei chu meter som nga le ka sei ani dinosaur ti thumal hi liking rap om terrible lizard ti nima se amingi chu an phua fulu tuk lo zo kani ome dinosaurs te hi liking ani silowa an pian mang renga po chu tiang lam ani reng silo ni prehistoric animals singa mosasaurs plesiosaurs le dimetrodon te po hi dinosaurs anga soini thin ma se dinosaurs lam chi chuan ni lutuk lem lo ni kumzabi som ni na malama sawa te hi dinosaurs tha anni ti hriat ma khan scientific community nol pui te chuan dinosaurs te chu chemuang le thisen vot ni nan ngai ani kumsang kha zakwa som sari chhovela tang khan research tam jok te chuan dinosaur zong te chu tho thang thata kan nia a hu hawa om ngai na tak le in po tak an ni thin ti an chui dan ani flying dinosaurs tunma sawamak pui te chansin kha fossil atangin an chanchin kan hrathar le theita a mesozoic age hun lai atang thlenga lung mutur han lo matangin scientist te chuan an hre chuak theita ni tuna chon sawa te hi dinosaurs thla atanga lo piang an nia many raptor and theropods te ni in sahel aimen ni thrina ni ti hriat na ni boka mesozoic ecosystem hun laia sahel echi ho thla kal zel atanga lo dang lam chho hretin atopa tuna sawa kan ti ate hian an lo changta ni mase dinosaur sawa zong le tuna sawa te hi anin hnai vai vek chuang lawa many raptor and dinosaurs then khat te le tuna sawa te in anna an nei pakha chu tui han nei ve ni fossil satanga lan dan chuan an chazia le taksaken ko dan thlengin hain ang le ni chu mai ba ka chung dinosaur thlok chi ho chuan mul han nei treu bok hei hi tuna sawa te ni phung chi ani ta bokani thilmak tak om ta chu engtin nge sawa ten thlo dan an lo thiam ti te engtin nge thisen lum an lo nei ve thei ta ngot ti te ni sawa history bi ki archaeopteryx je sawa kan ti tiat lek chanchin atang chawin chui thei ania archaeopteryx te hi kummak ta duai za som nga liam ta khan tuna southern germany a son an lo om to thin ani jurassic period hun top lam khan archaeopteryx te hi an khosa ani chung sawa po chu chi hrang atam hle maya evidence for cretaceous rock satangin hriat chu ania chu kummak ta duai za som thum matanga za som panga liam ta vel khani heng hun laya sawa te luru ha thla le ke om dan te chutin seed feeders sap eaters insect feeders fish eaters le meat eaters te hi an ni thlu a hlom ti a hriat thei ni ani na taka chuan archaeopteryx hun zoa sawa te chu an thlok thei tran ta ni nan chuta hei hi amak hle reng ani khomol pui hranga cretaceous period hun lai atanga tun thlenga lungpui la oma te chuan sorbats ducks le tuna sawa chi hrang te hi hriat chua ani ta ni marine life prehistoric whale tun ma ang ngapui whale lo pian dan hi amak hle maya atha tu bul ancestor te chu ran nung te chi ani tlak thung chung ran nung te chu uitiat lek te nia central asia lui monga kummak ta duai somnga liam ta khan an lo om to thin ani heibaka whales te hi atir te a chuan ran nung khomwal om si ni in anua kum tam taka liam chuan an pian phung te dang lam hretin luya cheng chia han lo changta ni whales masaber pakicetus
Ambulocetus le Rhodocetus Pakicetus hi Greek tonga Pakistan whale ti na nia hei yosin epo hun tir lama mammals ta chi ho nen kha chuan hriat than ol tak an nia pawn som nga rit wike ang sei tak aneya mei sei tak nein muizim te hanei thung ani heran nung hi tunlaya whales pa ngai te nen hian an beng chung om dan a in ang hle mai ni Pakicetus nu kummak ta duai tam vak lawa chuan Ambulocetus an lo om velea hei chuan Pakicetus ai khan whale lang to jok le ni Pakicetus kha chu khomola cheng thin ania engemaw changin chozongin tuya alut ve thin chau jok ani ake pha chu warake angdawa in phansi ania ole angdawin mui anei bok Ambulocetus chu Pakicetus ain alian dei zoka fit som vela sei pawn zanga laya rit ni in tunlaya blue whale kan ti nen hian anin ang ve hle ani tuya hun tam tak mang thin nge ni Rhodocetus ve thung chu tuya cheng ani deuh bertoa ani na taka chuan prehistoric whale te chu tuile khomola om kop thei chi ani tlang pui thina chozon le no nei dona chau khomual an pan thin ani the next whales Protocetus Maiacetus le Gigorhiza Rhodocetus le an thla tu te su nu chu Central Asia mu chu an ni nual lain late yosin se po chuna khan prehistoric whales lian zok le tui leu po chak zok te chu mun sang sanga mu chu an ni vele ta bokani ti chuan Protocetus ti ania hei tuna whale ang che hian lani hran bik lo taksa sei le chak tak aneya ake po tui leu nan mangin achak hle bokani Maiacetus le Gigorhiza te chuan no nei nan khomual an pan thina atlang puin prehistoric whale ho hi an khosak dan hi in person lutuk khlom lem lo ni yosin se po chuna prehistoric whales te chuan tunlaya giant tortoise kan ti tenen po hian in anna an nei tam hle ani the giant prehistoric whales kummak ta du som thum panga liam ta khan prehistoric whales tam tak te chu an lian hle hlomaya tunlaya blue whale le sperm whale kan ti te ain alien fe zok bokani chungjing alien ber chi chu Basilosaurus ania aru te po kumzabi song pakwa na vel khan mu chua ania Dinosaurs jing mi ni in an ngai bok kingli zati hani mai thin ani tonza laya rit le lian ni ma sela an thlok e ro chu ate hle thung Basilosaurus te hi chu tuya cheng reng chi hanni Basilosaurus te om hun laya mamal dang te chu an landan arap om lutuk lem lova darudon hi baby Basilosaurus ti hani thin bok anhuwa Aitiocetus an lo om lea hei hi kumbak ta duai som ni panga liam ta khania ton tlem te chawarit ni in plankton hai bertrin tun ma ru lian le pian mang dang lam tuna mang ta te prehistoric snake rule te lo pian chua dan tak hi hriat tur hatlem hlea four leg reptilian ancestor atanga lo chuak ti ero an chiang hle thung chung ho chu athen te tak tak an nia marine reptiles ni in mosasaurs ti an ni tuifin riata kummak ta duai za liam ta khan an om to thin ani tuna rule tam zok te hi an te hlom hle maya paleontologist ta chuan snake fossil chu kummak ta duai za som nga lai liam ta mi an mu chuaka chu le Jurassic period thun lai thlenga om man ni ma se an nu mai ro atlem le thung si ni rulang tak amphibians isopods santi chu fossil record a charania chu kummak ta duai za thum zen zone liam ta mi khani chungjinga lar berta chu ophider peton khani prehistoric snake an ti then khate hi lian le shol pui an ni hloma prehistoric snake lian berangai fossil record a langta chu gigantophis ania fit som thum pathum zeta sei hani ton khatlaya rit ani bok gigantophis te hi metsoid snake tia soithin ania heng te hi metsoid thla te nena in nai takan ni metsoid snake te hi African le Asia rama pythons le boas thla tu ten ni heng prehistoric snake te hian prehistoric crocodile santi lian tak tak kan ei thin ani